Usaldan mı? Baka baku ngera jom rahat posisi bu baka mereka wah mutum dikit ngece besel kita cuma besel lah ta getah berapa nufu ketu betul nah olong keluar ketu betul ayah Allah ta dikit ngomong kayak gitu baru kan badaiyan makan belum harus mau kalau hayalnya rumah mandir jadi mandir kebelar lagi bisa pasnas dia udah